njire mwiroreri ni githungu tuga it's long term shift of temperature and weather, kumaanisha na this it's caused by human activity. Correct. Maundu maria riu tureka, maundu maria tureka hari hamwe na kindu ta burning of fossil fuels, cutting down of trees, wrong agriculture method. Correct. Maundu macio mothe ni macagagira muno kurehe climate change, na niguo mwiroria akorwa akinyita wega biuri no ndimwire climate change wa mbere ni kuri riera ritagwo carbon dioxide. Correct. Kuri riera ritagwo ethane gases isikoragwo kuri riera-ini. Correct. Ino ni thi ungi reke ngwe for example this is the world, na haha iguru wa thi ino ni hari kindu twitaga a layer, ozone layer. Riu gases icio cikaraga ku nginya water vapor nginya ki ici gases oigwe gitu citagwo greenhouse gases nicio cituheaga rugari guku, nicio ci maintain kuoya rugari riwa-ini cigatuhe rugari guku thi, nikio raigwa haha turi hena rugari nicio maintainaga rugari temperature. Correct. No riu no igwa ni icio ni iraruta rugari ucio kuma riwa-ini, no guku thi na ithu tukagia na maundu mangi mararehe rugari kuri rieriku ciga form kindu kihana ta blanket kuri iguru. Tondu riria twathie tweka pollution ya industries, tweka pollution ya ngari, twathie twatinia miti, umenye muti ungitemwo kindu kimwe andu matamenyaga, muti watemwo uguithagia carbon dioxide iria yothe iranyuite kuma riera-ini ikamicokia yothe riera-ini, koguo ni amicokia ku. Riu undu